Vi, Gregor, ne, mislim, da je bil Gregor, vi ste z Marsa. Vi ste prevajalec marsovščine. Ok, kar odprite oči. Se mi zdi, da sem enega čudnega tipa najdu, ker se mi dva razumeva, kaj jaz govorim. Ok. Če vam pokažem, da greste z mano na oder. Kaj imamo, kakšnega prevajalca marsovščine? Ja? Ok. Kaj je rekel? Dolga pot za njim. Aha, dolga pot za njim, ok. Dajte mu reči, da stopi malo sem. Ja, tukaj na sredo naj gre. Kar boste mi pomagali malo. Vam odgovarja to, da mi malo pomagate? Ok, pa dajte ga vprašati, koliko časa je on že tukaj? Žibi zamba. Malo prej je prišel sem. A je še ne prišel? Hudiča, ok. Ma kaj, potovanje, vprašajte, kakšno potovanje? Bilo dolgo, tako naporno, kakšno je bilo? Beni barek donano. Kaj reče? Prijetno, glede na razmere, kak je potoval. Aha. Pa kaj, je sam prišel? Je prišel sam? Zihanca. Kaj reče? Ostali so še ostali doma. Ma oni sam danes tukaj? Tako. Ok, pa kakšen namen ima, zakaj je prišel sem v ta našo zemljo? Žibi zani sen. Rekel je, da bi se rad zabaval z nami. Aha, ok. Kaj, zabaval, kaj je ljudi ali kaj tazga? Hamjam. Ok. Ne, noče, da bi jedel, zabaval. Zabaval. Ne, mislim, nismo v nevarnosti, kar se njega tiče. Ni mi, di, Užaljen je. Zakaj pa? Da sem toga vprašal dejansko. Ja, pardon, ne. Pa kaj, vprašajte, če je doma kakšno ženo, pusto otroke ali kaj tazga? Pa če pridejo za njim, ne? Kaj to je kakšen dialekt težek, ne? Zibi, midi, bi? Bi. Kaj ga težko razumeti? Je tam, ja, govori bolj tisto nekaj po domače. Ampak kaj, je pusto kakšno ženo gor dol? Bi. Ja. A je, ne? Ok, zdaj, kaj imamo kaj otrok tukaj, dajte si v šesa zatisnem, kaj kakšni majhni, me nekaj me zanima, kaj, kako se oni razmnožujejo, oni tudi seksajo tako kot mi? Marsovski dialekt, ok. Pokažite mu še, ali kaj mislite? Zibi, gi. Mogoče zgibi bo razumel. Zibi, mi. Bi. Ne, je razumel, da on je razumel, da vidva hočeta. Ne, povejte mu, da ne. Bi, doma, ne, ali kaj, ja, na Marsu. Dibi. Ja, oziroma naj nam on pokaže s kretnjami, kako oni to delajo. Kaj še kdo razume marsovščino tukaj?
Očitno v nekem dialektu. Ne, z rokami, nogami, vse bo razumel, vse razume na koncu. Kar dejte en svoj. Zi, bi. Ok. Bi. Bi. Ja, Kaj, je zakomplicirano ali kaj? ne zastopim se. Ja. Najbolj jasno razloži to. Dajte mu reči, da najbolj bolj precizen. Bi. Di. Doma, ja, kako seksajo, pa kaj? Dze bi. Bi? Bi. Ja, si mislim, da je razumel, mislim, da je razumel neki. Ja, jaz tudi upam, da je. Nekaj malega je pokazal, samo malo bolj konkreten bi moral biti, da je najbolj konkretno, da tako da razumemo, kako oni to počnejo. Dajte mu samo reči, da je najbolj malo bolj konkreten. To so... Ne morem, enostavno ne gre. Ok, zdaj pa takole, on mičkeno razume celo slovensko, ne? Evo, mičkeno razume slovensko, zdaj se v tem kratkem času naučil tudi slovensko, to drži? Ok. Evo, zdaj se bomo malo lažje sporazumevali, ne? Kako zdaj oni to počnejo, ok? Kar po slovensko, jaz... Kako doma na Marsu se razmnožujete? Seksati. Seksajo? A tudi oni to delajo? Aha. Ok, pa to vam je všeč to? Ja? Bi všeč? Všeč? Seksati? Ne, žena doma. Bi. Aha, ok. Se pravi, to radi počnete gor na Marsu? Aha, ok. Koliko otrok imate? Videvam, da dosti, če to radi počnete. Ok, ogromno. To smo razumeli, mislim, da jih ima eno malo more. So kozajčki, ne potem, ali kaj so? Ja, nekaj tazga je, ja. Ok, jaz bi se zahvalil obema dvema. Hvala. Hvala obema dvema, en objem nekomu, hvala, ne vem, lepe pozdrave. En aplauz za našega Marsovca, ne? Ja, je prišel prvi samo v Slovenijo, bravo.